iha oportunidade uhiniang hawa karakatu fahai informação roma relaciona ao pessoal saúde siraninya serviço. Wahir hau relembra hawa nuhini kasul kau sekikuan. Hau sempre rona, roma ema sempre temi mak doutor. Então iha ocasião uhiniang hawa karakatu fahai informação roma relaciona ao serviço sirane tamba ema pessoal saúde lá os médico de. I tambah sama kusmai hau foti inisiativa atau nune ita bele hatene sirane serviço ida nune ita bele nota kata pessoal saúde hotu nebe mak halau sirane aknar ihe instituição saúde niang hau si posto saúde baia centro saúde toi centro saúde sira nível 1 centro saúde sira nível 2 batoi hospital sira hospital referral no hospital nasional ita bel hatena kata kema sira ne bemak serviço ene bane hotu ho ninia padrão serviço rasik no ho ninia latar belakang ilmu pengetahuan ne bemak diakui secara internasional no. I ema hirak ne bemak serviço ene ba hotu ho ninia diploma rasik ho ninia disiplin ilmu rasik selain dalam rumah tahanu hindi hangkatak mediku det mak serviço I dalam rumah ita dihangkatak enfermeiro kapartera det mak serviço antang dalam rumah ita hanesan tia ignora fali pessoal saúde sira seluk ninia serviço tambah serviço idane hamutuk mak bela for resultado ne betiak sem ema sira ne bema hanesan teknik laboratorium wahira sira la halo analisa baran pakaben kaba pemeriksaan seluk wahira sira la hedene diagnosa ne bemak mediku sira fotimos dalam rumah ladun pas significa kata ema hotu ninia profissão ne importante profissional saúde ho ninia profissão ida iha ninia karakteristik kurasi molo katu continua kona ba informação dene husu baita bot sira hotu ne bemak kare video dene atu bele like bahirak ne bemak sidak subscribe karik husu atu ita bot sira bele subscribe Namos bahirak na bemak bay beng karik nontong na vlog dane usu ita bot sira tu bele halo morisino nune wehira hau upload video phone karik kita bot sira mos bele hetan ba video phone na bemak hau upload tu ita bot sira kata kidane importante atu share usu ita bot sira tu share nune bele ajuda maluk sira seluk atu bele haten mos informação iba kolega pessoal saúde sira balung na bemak karik nontong hela video dane usu ita bot sira atu bele phone masukan rumah tambah iha oportunidade uhinia hausela kuliah detalhe kona ba cada profissão ninia serviço mas be hause kuliah em geral det mas be nemos baiha médico enfermeiro no parteira tolu ne uluk lai tambah itahare mos kona ba tempo kona ba serviço hotu ka baiha profissão hotu ne be makamahalani Ministério da Saúde ninia hodi halau sirania kenar tambah ho limitação tempo ohin hausei kuliah em geral kona ba médico, parteira no enfermeiro no serviço. Idane haula for detalhe, kona ba detalhe nine sei foi a tempo selo, médico, parteira no enfermeiro no serviço em geral. Primeiro hakala katu kuliah kona ba médico. Médico sira hirak nebe mak akaba sira ne estudo iha medicina nia. Balung remata sira estudo iha Indonesia ne tempo keras e balung remata nine estudo iha depois de tempo ukun ania então sira ne fatina escola mos diferente barak mos escola iha Indonesia mas be barak mos escola iha Cuba e selu karik escola mos fatin selu kan sang Australia mos fatin selu sira serviço em geral ne be mak baing halo iha itania rain mak Wahira paciente ida tama, médico ida, se halo examinação geral, hahusi ninia fuk, nia ulung, tomak, toiha, ninia aing. Hafoing nia sei halo anamnesa, ka halo dialogo rumah, ka investigação kikuan rumah, hodi hatene di dia kona pa ema moras ida ninia moras. Hafoing bele foti conclusão katak, ema ne moras saida. Usi conclusão ne be mak sira foti, maksira se foti bye hanaran dian diagnosa sementara. Wahira sira foti tia diagnosa sementara, maksira foi prefere atu paciente ne precisa hetan tratamento saida. Sira se for terapia, terapia ne kuliah kona ba tratamento. Se for tratamento saida. Ai moruk ne bema medico sira indica,
baseaba condição nebemak paciente hatudu dadang. I atu menunjan sira nia diagnosa ne holos, bain mediku sira dalam rumah indika tu hasairan, kabentasa, foyer exemplu mi, ten o ema precisa bahasa ironsen, halo USG, idane depende ba indikação husi mediku rumah baseaba condição paciente idania. Além de idane sira iha knarmos konsulta baiha pasien hira nepemak lorong-lorong tama hanesang pasien rawat jalan. Sira fo konsulta hafuen sira fo aimoru sira sei kontrola na fatin. Signifika kata sira sei ameno filafale atu paciente wen hira hemo aimoru ne hotu sira bel filafale mai atu bel check up. Atu sira hetan sindi akona ulai atu bel hatene claro idene. Ne knar mediku sira nianmos. Iha parte seluk sira mos lorong halo visita. Baiha exemplo centro saúde sira nepemak internamentu sira mo sei ba halo visita lorong-lorong atu bele hare filafali paciente sira nia kondisang iha mudansa kalae ho ai moruk nepemak fo sela iha mudansa a mediku sira sei hare filafali atu bele fo fali ai moruk seluk ou manten ou perawatan rumah ka precisa troka ai hangka ane mediku sira mak sei hare hotu kondisang idane no sira mak sei desidi. Itu fali mai mediku sira nemos laos halus ene knar date halus ene knar iha date umalaran mai be sira mos halus ene knar seluk hanesan iha siska no klinika mobil iha siska sira mak se tomatan ba meja 5 iha meja 5 ne kunia se fo atendementu kona ba konsulta exemplo ema moras rumah ka kliente rumah ba hakara katol konsulta sang ho mediku rumah sira se ba iha meja 5 inune mo sira se iha klinika mobile ne sira mo se neba atau fo konsulta ne knar mediku niang en geral agora tuir fali mai husi terapia ka husi tratamento ne bemak sira indika semak atu taumatan baidane para proseso nela nemak enfermeiro no enfermeira sira enfermeiro ka enfermeira sira ema ne bemak acaba sira ne estudo iha escola enfermagenia ya tempo Indonesia ne sederajat ho SLTA hanaran sekolah perawat kesehatan iha tempo ita ukun an ita harekata UNTR loke no ema escola diploma 3 keperawatan iha balun mos ba escola iha railiu ne behema hanesang hetan beasiswa husi itania estado ka itania governo Timor Leste nia mediku ida tu fo konsultação física nomos kalik precisamos konaba mental wen hira ema rumah tama fofo ne beben enfermeiro ka enfermeira maxim exemplo neita kulelu konaba exemplo tama emergência wen hira tama emergência enfermeiro ka enfermeira ida maxisimo ini se halo anamnesa katak se husu baiha paciente ida konaba kaninia identidade pessoal ne hotu keras afoinmos sei halo observação geral hakera konaba saida magnesente exemplo ne mora saida enfermeiro com enfermeira ne pesimo maxi hakera koto ter fali dane sei hasaimos ne tanda-tanda vital hare konaba ne tensão arterial hare konaba ne pulso ne respiração honinya temperatura ising niang ne bebain enfermeira sira makalo depois de enfermeira ka enfermeiro sira halo te dane mak sei informa baiha mediku nebe pikete ka mediku nebe mak tau matamba fating idene hafoing mediku ne mak sei mai halo examinação fisikal hanesang ohin ita hatete ona depois de passa te receita hotu ka indika hotu tratamento sira nebe mak paciente ida precisa simo hahu sineba enfermeira ka enfermeiro sira mak hahu ona serviço idane kona basona aimoru tau soru kontrola paciente sira nepe makari to behelarang ka baisha hare oras fo aimoru hare oras basona hare sirne soru troka kali soru ne precisa kahoro aimoru kruma ne enfermeira sira makalo tu loron tomak hamutu komora sira mak enfermeiro no enfermeira mediku sira wahira sira indika hotu sira la osfila ba uma mai be sira tamatana fatin ba paciente mai be sira ihaninia fatin tambah dalam rumah mediku ida kontrola fatin barak
Então, laos médico mesak mak tau matamba paciente, mai be ihane be médico iha, ihane ba enfermeira ka enfermeiro sempre iha. I médico sira seluk mak sira mos tau matang kono ba prosesu reabilitação ema idania. Exemplo, depois de emane monu, ain tohar, ka emane moras mental, nia recupera ona me se precisa reabilitação, ka ema sira nebe se precisa fisioterapia. Itu fali mai hakara katu kuliah kona ba semak parteira. Parteira sira emane ba sira sekolah liu kona ba wen satu tau matang ba inang ida. Ba feto nebe hahu reproduktiva sai inan nomos oang. Iha tempo Indonesia, em geral, parteira sira iha diploma rua. Primeiro sira tem que a escola uluk tialai sekolah perawat kesehatan. Depois de sira remata ida nema sira se continua escola tinang ida ba parteirannya. Parteira sira lao serviço mesak. Sira mos serviço hamutuko medico sira. I sira mos dalam serviço hamutuko enfermeiro sira. Tambah parte tolu ne sira hotu-hotu iha disiplin ilmu nebe mak iha teoria balung nebe mak sira hotu-hotu aprende. Parteira, enfermeira, ho medico, tolu ne ema nebe mak sempre hamutuk. Wahira paciente ke bidanan ida mai, bain parteira sira makane. Hahusi ema ida mane kafeto. Nebe mak hahu tamau na ida dia reproduktiva. Hahusi neba ne parteira sira komesa iha ona kenar atu tau matamba sira. Inan ida hahu isin rua ne parteira sira mak tau matan. Parteira sira tau matan hahu si pemeriksaan inang niang. Oin satu inang ida halo preparação dia katu partu, oin sa lain fo suporta, familia fo suporta, kolabora, preparação atu ba partu, nomosi a prosesu partu, oin satu fo tulun, partu nebe seguru ba inang ida. Depois de parto mos parteira sira precisa tau matan, durante baiha mínimo lorontoli iha sempre saude, hafoin nia fila ba uma, i sei fona fatinalun atu fila fali oin sa tetunia oang, e depois insania mos setan tratamento dane kona ba imunização inang nia mos parteira sira mak tau matan, imunização uang nia mos parteira sira mak tau matan. Além de dane parteira sira lao salo de sira ni serviço iha umalaran. Parteira sira quando ba iha siska ka klinika mobile lilu iha siska sira mak se tau matan ba iha meja 3. Meja 3 ne kuliah ka halo serviço kona ba saúde materno infantil niang iha meja 3. I além de dane sira iha kenar seluk mos sira precisa atu asegura kata inang ida honinia awan hokuni sound diak na fatin. Ne duni parteira sira ne serviço mak tamatan espesifiko liu bai har pasangan usia subur, bai inan isin rua, inan hahoris, bai imunização, ba fo parto, acompanhamento, iha fo parto mos no seguro, acompanhamento depois de parto, acompanhamento durante iha ninia masa nifas 40 hari, nomos durante fo susu ba bebe, o insahanurin kona ba atu fo susu ba bebe hodiak, ni hotu parteira sira ne serviço. Ida nemak informação ne behmak hawa karakato e oportunidade ohiniang. Hanesan uhina udihante ona tambah tempo haula bela explicar aru close. Kenari da uhina explicamos, kenari da em geral de sidau ku detalhe. Mak hau fahaona e oportunidade ohiniang. Hirak ne bemak tarik sidau like husui tabot sira ne support ba une vlog idane. Atu bela like, subscribe, share ba tabot sira maluk sira. No basira ne bemak bain hareona hania vlog idane husui tabot sira atu bela halo moris sinu nune itabot sira bela heta notificação vai hira hau upload video fo. Obrigada barak ba tabot sira hotu até sur malu fali iha video tu.